And we talked about it here some while ago. Or there's a law. The one protected areas. Yes. Like State House. I think it's cap 204 if I'm not wrong. So confirm na wakiribu mashua. I think it's cap 204. They go to the State House no photography. Protected area. Yes. The DOD. The state lodges, they are protected by law. Yes. And if you trespass there, prosecution is nigh. You will be Motuse. Motuse. Do argue my the Corona Veja no Kirogirwo protected areas is your secret some high-end government establishment. Yes. Nakwarugo Matukuma Teneri Nikwario Messia Hanata protected area cap 204 Amatora either it was protected by the virtue of the fact that Nekwanito organ Nemuno. Yes. Kana mwene kuori has zero chills no aguteme na ni ari record ya ngero. Yes. Ilikwera ana seha mundu gutu akiya maembe gwake. They were very petty ni angia gutemira ni undu agutu athukuma. And most of those ones were not very financially relevant. Yes. Their finances could not move. Their fallback was fiscal confrontation. Kara. Nuru wakirito organ wakoragwo na andu makihituka hau matianagi. Yes. Had one point musi wiligito na ruthingo rwa ihiga. They are bushi. Ihiga. When a street light is siaja. No man, there's the owner there was a cabinet minister. Na kehigo. Na kade kwa ubwa. Yes. Mwe toka umuna mesana yanyu. Yake gwaru. Mudu airigete na ihiga. Kora gisesa. Ihiga. Iga na kagita nyumba na iturufare. Mesio ndo matia yetu kagoro obwo. Hapana. There were now us. Idwe where right in front of our front door was a village migratory path. Not protected. The north. Kweli wala sio ikara guzo kwa na Uhuru Park. Ozie modoke gata. Takigerera. Na muno mwaba kwagwo ni andu ni undu wokia. Todo one ona mutire any form of Rwibo Rwaku kuonania ati hanyu hakinya ke hakinya you are that poor. Just the structure mutire ikombe na riu hare muigato gutwanyu na kiugo kia ng'ombe no imwe riu gatagate ga kiugo na nyumba ri it was a shortcut for the villagers. Kule gwitonga matingitwekaniria no kwaja no compound ya muci actually nyo mwana CCTV aitora ni mwamenya no umagarire ikodo gwikirigitwo na ihiga kana kwa irigitwo na kaiya pari. Yes. Ugitwekaniria ha You cannot, and they have guard dogs. No, you come through the gate. Inyo na kagwika anyure nikamenya andu othe na gatia kuaga tokara ikugira u akogira gakeno. It has mastered the scent of everybody. Mwiwaka wakamenya yo no akire fa tokathiro we kana mukaigwa ng'ombe ania kaundu mukamenya ni ona mundu ukaigwa no cio ahituka kiugo-ini ni waceira muri okuo ana ndiagua kwe mundu kamwe hingira nyumba matire menya murahinga tondu wa privacy. Your privacy has been invaded.
In the fridge. Actually defiled is the one. Todo ona hau hanyu ne hatereme ona riu ne mwana ogire gwacokereria nyeki ni mwarekire ikare atia mwageriria ate guthinga riu muhaka-ini wa mugunda ate hari andu maturire njira mwekira macangi umuthi rucio mwakora mari meherie andu makinya hanyu makaunirira thutha wa kioro kianyu maokira nyumba mbere kiugo mathi maundirie mitarakwa-ini yakwa njuru and you are voiceless. Ni mwaigua mwiyagite muno na mwitu twatongire ni undu wa challenges ya twafisa hindi yo na nona mundu kwaje umete na kianda ri ni hari ihumuka hanyu kwaje agikona murigo yes waigua no ahumuka ne batiri ne mwagikira nyumba muno Nado matiari itio. Yes. They would casually do that. Yes. Materials pass kwanyu. Yes. And shameless they engage you in a conversation. Yes, like they're engaging you at Uhuru Park or Ihora Stadium. It was very low. People would even master your growth, the ones who have stunted growth. Okay, yeah, you can't get a little. Oh, yeah, no, you're telling body. Well, I'm correct. Sad, the week I can get Yauja. Manata to me pick Nicky Kentimia. Aya, wagusu. Aya, kaiki over there and he atia. Hey, aya, ni ala tuara. Hey, we moduri. Ni ana nehire. Ate, hey. Uno ya ndira tigete akionga muthenya ungi. Ni mamatiko maigire irio ihiga. Na ha no motu oi. No iwore gukuvia. Nikiuma nodo da tengera hawa kafu atana higa ni higa atene sadi. People would know you like an open book. You were literally a billboard. Yes. Yes. Hey, na ni ukunjohorera igiri yuko ici ni ciana wega mikuha kuhe no ri ni oma wega unapora na ni ongianyunira kigwa wa macaria. You're like, the hell, this is not the public coffers. This is not NGCDF. And you know the common denominator of people who might carry that background, they were very generous, humble, and non-problematic. They never liked conflict. Yes. We work on your ganyunera kigwa kimwe. Nesa ke joe faga. Who can go, what the hell? Na mwe kwanja takore gwitu kuria kuri irima muno ri mundu rau maguru na murigo yes agatwikaniria kwanyu the trespassers yes akaigwa murigo ni unenehire muno yes aka decide no athathaure murigo wake yes gicunje kimwe ati arariririe athie na kiu kingi akagira kanona mbura te kuringa ngigakinya na kiria kuete ni kiria kiragwo store under cool dry conditions. Kauga wa Susana dona ta tutungira ni ukunjigira mutuwi haha ni gatuma na rucini ni gatuma Erikai ni akaugira na ndugakeigue hinya gutahia mukimbo ni ari hango down they already knew you are Bakuri battalion. Inyo mbata hiya mukimbo anyure. That is the service charge. For storage and security. Yes. He ni agaithia kerasi arire. Turu mokoro mwekama.
You would feel horrible. You see, there was one of you, Siana, where you are, this is not right. Nakorode hinya aya. Donana nao. Magisoka yaro, we magethe njira. Ngura ndumaruragia mata makauga. Ukugera fara gwa kanju. Ukutigwa kanju. Ukutigwa kanju. Goko ndauga atiriri. Ni kwa hiriga wa mburu. And you know, God has a way of working. Families you see chokire ikirathimika muno. Muno todo maana leu. They look like street families. Ole mahetuka. No, it never felt good. Na nyumba hizo cia predominantly ya doro. Kana ya mathirefu. Kana these other ones. The old school decora. Marefe. What ya marefe. Atu ni mami ya muno. And you see some people would shamelessly peep through the cracks. Kwa tukiwa ndo dai kubne mwe mai tukite hau uti kit madara umuruta kuda udhiro dirisha we toro kamo kama atia muka igwaro mamu wanyu ni explain ile mukona siza asa na mwana otora iye totally toro ni orugari. Why are you explaining? What do you all this the village ela ya veteri ama itu wana toke iriato yake arogirwa thitima nego teremwo na ko invadero privacy. Yes. Mwatarairo kinyaguo ni itura tone mazioi. Still on TBT. Reure. Heke dugeta ore na twana rihoro wakio. Forceful government acquisition. Yes. Thirikari ngirora mugunda waku ione ati no gune muingi. Ena kihoto ya ugwetia mugunda ucio ekurihe. Ukauge. John Mishoke. Akiya thirikari no ukure maego na ekwire gathitangi. Gari rero shamba yaku ikona shamba eno tungioya ri. Yes. Fareno no expand go. Yes. Ithondekwo junction njega kana roundabout kana over etawatia kana interchange. Yes. No ure acquisition ni ithio tukira ruore ndiari yake guni kuri ari angi yari yake guni hari mundu uyu umwe oguo. Muthee ni aroraga especially haha hatuika ekwajia konyagio awareness ya rabbit meat uria ekire na gorori hesi atunyirwo mbuku ciao ni maithe. Forceful acquisition. Yes. Nyamu ciothe ciego kune cia muciuriku ne cia mucioyo. Yes. Na nenie ndeci uraga iyo kuma kuma riu toni maigwa nyama cia mbuku ni ndo Nairobi na ni irauma mbia njega. Yes. Heke ndogia heirwo by a very good relative or a Samaritan. Thoguo onere uri ni ukumukira. Yes. Yes. Rogio kile ushara maratis manyu ko Nairobi ali mare motoka yari makohe matairi marutire ngari wewe the mings yaku oheo maguru mere tairi igere huthiku uthake na muruongo no hio ndugitairi giakirago ri muti mweno uyu ungi wazo wekira mai thiini ugatwarithia ta nduthi watwarithagie muthenya uyu umwe tu thoguo akinyirwo ni cap ukamba accused of neglecting your educational duties. And domestic duties ta gutaha mai. Yes. Ukero tairio ni arakunania thoguo a confiscate. The next time ukona gitairi kiuri giuko kigirirwo itangi ndiramwire yahitagiriria mai marufu. Yes. Wanaga your fortress there. And you will do nothing. No, you will do nothing. Ati othie kwera tiuzi cianyu cia Nairobi cikarite wega ni mareka decluttering ya nyumba uheo toshi matahuthagira thoguo one o kindu kia murika nja no cio
Ni Simon. Yo ni tochi. Arai yone tata we. Tata yo tochi. Tata ni endete mwana uyu muno. Yo tochi. Yeni narekirwo nginya mahiga. Tarende mione. Abe. Hedio yake ni iria yahauragwo na kuringa ringu. Tochi yake hana mzinga. Yana mzinga wa shorome. Toki amego. No aneo tochi irakio pa. Eke goda furu right. Na flash ni iraruta wira. Amire. Ta bothie. Eno keira ng'ombe mai. Ta kirai ne mai ta thiwo kirai kwa ng'ombe na gutukire. Ogechonoka. It becomes your father's property. You cannot be running a Mercedes S500 na dhirika yathi na Land Rover. Who are you? Who are you? What are you? What are you? Okay, oto sire ya aluminium. Guoga sisi omwe no mwe. Riu kwa ura no muri kithirie thi. Na lensi ni afindire. Ura no rodirie thi ndikanyue mai. Ugacenjanio na jalope. No kwetu kwaja toci branded ya Eveready. Yes. Toci utaraboci icio ginya kuhinyiriria mahiga. Yes. Ukageria munu ucio waku kitu ikudanganye. Muthiete gocera kundu ri. Thoguo murikire andu. Ma compliment mauga. Ithe wa Simon toci yaku ni ona wega muno. Uragurire kwino. Irare yaku. You'll be killed. Nindra mo yeda ire tata Susana. Otunya thoguo ngururi. Ore thoguo compliment na Rwaku compliments were very hard to come by. Urogia munua. Urogia munua tirare yaku. Who are you? How can you finance the government? And you are Jani. Kijoka ja kwurithia. Tata kana ndare gwaku. Tagere no. We ndire kurara kwene yo. Te kwanyu mutari. Uwo ere no. Akamenya ore weka we. Kuringa kamukia kau ka hakiri kandikire memory ati ni waheo toci. Aga factory reset. Origaniro yari yaku. Ugacokio default setting. Ukamba karigano ni uri yake. Ni uri awe. Ati uthie gucerera you are rich uncle. No, they were never your fathers. They are baba guo munini na baba. No give you those kinds of items. Acio kira mage kire kinene ni gukuhe indo cia mugunda. Ye na ukurira irua. To no me kurorwo wa kurua. Othie kwa mama guo. Uruta wira Nairobi mundu kwi iguru. Ukoya ni mara upgrade kiredio. Ni mara kiredio mathia na kore mathie holiday. Kena ginya cassette. Makwire ke. Ni twakuhe gaka. Kau ni twakuhe. Kau gaka kinya rugongo ri. Ni twai na baigiri. Ni tukuhe gaka. Ona ayo menye githomo ni kireke. Ni kire bata. Kire bata. Yeto na wane yo kaudi guthoma. Riu na ni tukuhe mikwa iri. Umwe wa githungu ni getho nyita githungu. No kiwande methio. Na mahiga ma guthikiriria maita maiga nona. Hau hangi wi hangagio kaho. Very sinduko. Yes. I kinya rugongo with your price item. Yes. Ugakia. Ndio kwamba kuendelea ndugu waya. Ndio kwihinyaniria ginya ukagurira mahiga. Yes. Ona kaboti gutare kindu harie buku. Kaboti guthengia kwitari onaki. Yes. Kira Sakademas and pliers. Yora heiro. We do kumekira local languages. Omoni na ndo ari kundu very local. Na ndo mutukirire. Yes. Nigu akisongo. Oya kia thoguo aina hale ikara keruine kaigua. This man
man. Don't trouble no one. And if you trouble this man, he could bring a bam bam. What a bam bam. Nako kou. Nego asaimo. Neke kiudira igua. Ena radio. Akietu wakaua. Would I rather than Maxi? I pretty like a bunch of rules. And if I ever tell you about Maxi, you would have say I don't know what I say. Murder she wrote. Murder she wrote. In the color living town, what the check a hole? Niko kura huronye bosi idongo. Nego asaimo kiubu. Ate kiubu. Kena kameme. Ina hiro radio. Amwele wake nako haa. Edio thoguori. His only claim to fame, his most prized items, is a national star. Ere afo maika. Dere kwa deki. No me diwe funa shoti wefu. Ne, na fine tuning. A very useless button. We are you come with your Panasonic. Panasonic yes you hana itube. You know yes yet they looked like I mean. Na ginya ikuala isa. Yes. Nakabezi. Oka. Hey. Okay no na radio yaku. Mia. Atangana na thini othio kana mukwocio ya wanya mbere. Thoguo ni ari mukwa no athakagira kwene. Yagorite na ya mbere muthini wa Ngai Kamaru ithatu. Bonere ku. Dona na ya dongo. Kira. Korumada naruma tako igere royeyo. Nenye bosi ya we console ni. Wow. Okay, do gamera neke. Otwekira thigari. That's your cue. Leave, go. That is the declaration that is now colony and protectorate of your father. Yes. Wao itaka kwenyukwa. Otuko wokire tuori. Toni guthita ngocio cia twara go senate ri. Na were umuntu yohetagia. Nginya indo cia ciana uri yago oguo mwana ucio na ni arahirwo ni kuhituka. Mwana ucio ni akunanio ni rendio. Riu we nginya rendio cia ciana. Ni akunanio ni oni ambia thome. Amenye kwigurira. Riu mutungu wanyu gucoka mwire ati na ni urake muneire. Ni rendio ithe ndire muci ka ukundu ethiete. Ninge ocio ri muru wanyu kwa ocio ri. Neni angia rendio kana ni kiyi yakwa. Arai kwe witau we muru wanyina we. Ego kwe mucie takiuga atiri rendi ino ere ikara kundu kuru na theini nginya ri agakinyia miaka ki 18 and you have just been circumcised. Na hivyo ndivyo mali yako inachukuliwa kichalasma kwa kifua bila public participation. Na athi guthitanga kunyo kwa ni amenyaga wega. That case is dead on arrival. Yes. No agathura gukwira atiriri. The jurisdiction of this court is very limited. Because this case law will apply here. Maundu marathie magacenjia uria senetito na speaker akinya andu ni amba gucomoka gwa ndaika ici ni mukuhe tabi kidogo agwa ndaika ta 5 eke kaundu kamwe kana twiri acoke ni guka na uhoro riu waki muitani akoragwo eta deputy president ena thina wa githuri neho ya senate ingitikira kumuigua mamuhe nginya kindu Tuesday
Gutire itatheko. Mwe ginya Tuesday hau. Akorwo meragia burugutu na mundu oke na mundu mekuha na ndagitari amuikia ritho. Kwa ida thibitari wa Karen. Yes. Reke tukaigwe speaker gucoka na mariku no meru Tuesday arauga heo ginya yori no twako toro ni maitho ma bururi on technicality. There will be time bad ihinda rigakorwo riri ithiru irathira rucio thaa thita. You can even tell by body language. Senators you know confused. No they ono giroro gura tha isia hari morania wakinya hauthia atia mwes ado kiuru iki tutietwe korana kio we ai na igoma ora yo tukima to nina ngima kwa tukima to roga menake onige kauto tinerwa wega kurathia ngate ado akana yone kadi matu guceria we metutuine metereire ru metereire ru speaker acoke marania ati ni uri kuha wanyu we watho ni ndare mwarimu gathurwo ndi mwarimu watho ni we ugathia atia baba sali kahora ukasifuna no hana to menya maundu maya papa hene ndangaje na wakorania atiriri he mundu uhuriirwo kuma nyumba nene diareirio ai ona ni irari ni rathonga muno na mundu aumire tarathie bata cokire kuigwe thibitari aigo na thimu gutigite o ngari-ini to no ngimwetha nayo urona ari o mbunge owe no korona thimu yake tondu gikiro kiu mari ni mahota ukirorana. Yes ora ari o mbunge ithie ndona mutambo wake urauga in the pressings of parliament na utigire ku aruga na umba aigua mwene ni warehe thini. Yes Gethoterere tuone speaker acoke kuga atia riu haha ni every minute counts as the clock ticks. Ado speaker ne bagota they have their time bound na twaki wetro wega ni mheshimiwa Konya they have now jogu qualify the same. They have to marry the standing orders the law of the land. Yes ureke tugeterere speaker acokererie toigua agugitua ndwiri urake no is itua riria gugitua niguo senate igugika. Yes I'm very sure from wherever he is the speaker Amason King. Yes. He must be under immense pressure. He is. Even the senators today are under immense pressure. Today is not quite an easy day to be a senator or the speaker for that matter. Ona hau auga thie na hau thutha ndagika icio ri. Yes ni njui raidi ciake ciothe gutiri tararira wega biu etangania we utata tauri no cio atamwire beterere amunene ni roka nyuri namba ya marende ra ginya wetoke ni kuhiuhire ira wetare uai majikeirie ngori hiyo mwire ona kiokera guku ni oke handa area takimuta mugucirie kembo reka ginya makira kama National Assembly mete othe no gucirie Sifuna kinjaro duka ona tani na tumana kunye wiki wiki uguo ari ni maundu mania hiuhire mutwe ni akiiga thimu uguo ciothe ciothe irakana gwakana aginya thimu ciana mucii mucii ni makwamba meterere riu nao mucii riu nao nikamatara TV tini tha cia kuria mundu horo wa mahiu tha cia ku taho mwaka guku watu kale githuri no riu andu aya teta wakiri wake teta muite aha riu ri niki muracora mugika uguo niki ona andu matikiruta atawa Ithio tutirauga atiki kana ki nie ngwenda kurikia horo uyu cokera cika itu cia kawaida mitwe ni rahiuha riu ni haria munjigite
Leo ni ndatinda ngiuma ngono nginya taitaramenya uria Idagi uma. Umenya uria murabuga riu. Moitereri ariria mundu waku ago timo hateke muno oke. Mwire okona kauro ni na arahaya. Na karuhayo. Kana no ndo riu turarumirira watho wa ndagitari riu mweshimwa. Muthu tucio na tumiaka. Na uria murimu ngendio na mundu muniti ngendio na ki? Emuhitagia. Tia no yuge riu ni nyambe thi nyinuke. Na horia mathimu mau. Ni mere mainuke turokanire. Iwe tangua nake arahura akunjuria niki guthire kai undu turabangite nake. Adeheire maguri mao haha. Ono mothie makarikagira na ku. Oko tukaheana offer site. Horia muite. Kiundu giki mwaregete gwika mwina ku mutana kinya guku niki? Ndio muroka kuhagira. Andu hwaiti. Anywho. Well, pressure does what? Decrease or increase? Decreases. Yes. Hivyo ndivyo hivyo. Ndio achagua na hiyo wega. Kuna maumivu makali ya kifua kama ilivyoarifiwa hapa na wakili wake. Naam. Na itabidi msikie na msikie kutoka kwa daktari. Naam. Yes. Yatogeterera tuone kana ya ukorwa coka thina cera citana kinya. Na ithino turakuririkania thimo-ini yaku.